Так, бияха бу күннерге үйретер оңорон тахарыр кинге сүрүн үлебит хайсқатынан оттон үйрәгәри. Сыллагы үлебит түмүгө выпускной квалификационный экзаменнер боло тураллар. Мусустар ыйттан сагалан бу неделенен түмүктүр экзаменнер болалар. Так, барда улуу сүрдүтнен 11 класс үйренәтчиләре сүстүрдүн үсөгө кален туттарда бу категориялах соппары да тигер тракторист бытсы категорияга так парикмахер истенен столер мебельщик онна оттан маляр штукатур тем быйыл саңайды кирбите онны методтардылар. Так, он тует сколаттан, например, моя Ларьона Павловка сколалардан, лицейден, караттан, чуеттен, так, оннатын филиаллар быт, Мэлжакси, икки Нижний Песяхтан, икки скола олара, Төңүлү, Павловская, Хаптыгай, Рассолода, Хоробут, осколаттан барда, он тует осколаттан туттардылар. Экзаменационный комиссияға оттан бәйбіт администрация, бәйбіт преподавателер быт, мастердар быт, оны тағынан атын осколаттардан учталлар, тәрелтелерден, например, гостехнадзор инспектора, так, онна салонтан парикмахердар кәлен туталлар. Экзамен основной это 2 этаптах болар, теория, онна практика ден, практикадан квалификационный ден аттанар, оны теориятын аспыда болар, квалификационный экзаменгар ағалар. Оттан үшөй білімнәғ олардан тута 2 этабы туттаралар, оттан ырырғаппыда олар, отты қос кәлен перестатилан туттарар түгеннереме бар. Так, вебсайттан туттарбы тоғыларға бүтүтүгер беремектерин тоғылыр свидетельство, квалификационный разрядтах свидетельство беребит. Onun bu свидетельствоны уллахтарына оғылардан бұл категория, например, соппары детигер өрінбет оғылар, дальшыға егі права туттыралар, гостехнадзорға права туттыралар, трактор кенігер, онда парикмахер, истенен, эти штукатур маляр, оны датын иделерге өрінбеттер, эти иделерінен үліға керектерін